Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagni sini piang ba pemsorong no UDP nak ikat daw pirong no UDP beli PI no ya kesen HSPDP. Dengan nampak kuat berkeran tanah lu ni, tanggawi kemana kuat ban itu iki kalau kuat. Maka mana hok kita service ia kepada leer kita. Election hajar kapra nak job dengan ke parti HSPDP berparti UDP. Bak ngala pesan man ai ka service ka patam jom. Ya kini ke parti. Kira yoi hak jiktre junga hak parti HSP nga ai lut ko patam ko ngala panle. Bantu nang ta UDP. Ka jiktre junga berkanvas election di UDP hak kini ki la jenda punta samsna ladu pengalalong MLA. Hak kini ki election baru ni by election. Ngalayo kalat mengenai wili kan pasar kebangan lekente pada campaign nak tak UDP lah kalau ke MP election dan kalau ke election baru. Kalau kita ngasukan betul ini ba ngalayo lah pada sekri kini ki atling parti ki bal pelong amri ya. Namarnya kan ama keluar lah penjob election ki atling parti hak bagi atling ki lama kira ya. Hak jingil election juga. Kita nak kenal ba beli pi haram ya SPDP kalau minister pi arsenal sistem. Te mata pi mino nak SPDP filet cari. Nakrai dengan clarified dengan sim haram ia ka parti SPDP ka parti SPDP ka sim haram ya. Ngila le ia ka badai hak ba ngila respect each other. Nganur batong ba ngalayo jing toy nak HSP ba ngej ba HSP kala jing toy. Kamu ke SPDP kalau yo job lo bajong pi. Nganget kumta. Kim sosne ya keperti lajong bamenta bat basamlin kinam pila mi no. Ndon malem ta SPDP pin sosne keperti lajong. Ke pi ke ngasetong ba ngabu ke chat penriu hakmat. Pat di parti ngapat ong ta kanu parti ta ngabu ba parti kawan ba chat penriu di hakmat. Bagi sekri kali pila penriu. Bisa dikenapat bamenta pi kun UDP ba pin job yang. Ngadon ke jingit bagan jobyang ngapat orang ki kunang no tadi ngadon jingit bagan jobyang dengan election nama Tidbak motor kil express tangan kayak ini kata ya kecil kuat itu lah kali keren bagan jobyang Tidbak ini naik kedua yang. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.